Karani wa bunge Samuel Njoroge agicokia iboya rikitio ni Laban Omusudi kuma kiungano kia Grassroots Oversight Initiative tariki 6 mweri wa keri. Omusudi akienda Speaker Moses Wetangula aikirio kura ni abunge ya kwaga wibokeku irwa riu niriregetwo ni bunge. Njoroge akiuga iboya riri no rikirio ni mubunge uria uraigwa utindekereirio ni kwaga wibokeku wa Speaker thiku 3 mbere ya rikitio ndereti-ini ya kwariririo. Honorable Speaker, in reply, kuringana na Omusudi, Speaker Wetangula akoretwo akiagarara mawatho ma bunge akioneka kwenderera mwena wa thirikari matu-ini make mamwe mamo mari kunyita baru kubaguro kwa uria wari munini wa President Rigathi Gachagua. Marua maria karani wa bunge andikite mabinyiriirie ati kuringana na watho gicibao kia 87 kwaga wibokeku wa President, Speaker, musirithania munene ona kana mutongoria wa wabici ya muingi wa ngathi ya iguru no utemanirio ni mubunge thiku 3 mbere ya ndereti iyo itemanitio bunge-ini kwariririo. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, ciumia igere betoku abunge a mwena wa Azimio ni maumururukire bunge makiregana na itwa ria Wetangula rikiuga abunge a Kenya Kwanza niyo aingi bunge-ini mugaru na itwa ria igoti abunge ya makiuga suma ya Wetangula iririko. It is going to be messy, it is going to be noisy, and it's going to have casualties. I promise you. Maya mokete riri bunge icokereirie cikaro o mothe maitho mothe makierekerio matu-ini maria Wetangula ekuthie na mbere gutua thutha wa mbukirira cia gukorwo ari na muthutukanio matu-ini make. Ngeribotera Inooro TV, Njetago Masi wa Ndia wa Muriithi. Order, members stand.